Kwasiyabhekana sidila nenkinga yomuntu osuke ubhekene naye. Kasiyabhekana so ekhaya ukukhona lento okuthiwa imidliwa ihlupha abantu. Mhlawumbe la uyakhona kunenkinga. Kuzokwenzeka ulizwe ngathi liyavibrate. Bakhona zikhona induku zokuthandeka nje. Yebo siyaqinisa imoto, siyaqinisa ikhaya nalezitha. Ibhodlela lezitha sizoba nebhodlela lenhlahla. Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sibingelele kakhulu ngenhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga umabona kude wakho siyaviva TV1 kanti lami igama mina ngingo MC Pholobase wakangcobo NTW no Divorce Women la ngiphuma khona esigodini saseyimfundeni ezweni sasemalangeni ngaphansi kwenkosi uVT Ngcobo Ward 16 ngokwelimi lozopolitiki cha ningizimu Afrika ngale kokupholisa amaseko namhlanje ngihamba ngedwa ngihamba nenkunzi malanga ethe yatshalwa yanikezwe isicoco sokuthi izi uhlabe iyolawule itshena abantu kabanzi ngobuhle balapha yana kwasiyaphila ngedlozi siyakubingelela mfowethu siyakwamukela njengenxusa njengeambassador yalapho khona ekusizakala khona abantu bancoma imihla namalanga bathi siyakuthola ukuphila kulela khaya indlela izinto ezibanjwe ngakhona ungathuka mawufica abantu abakulekelelayo babukeka bese bancane kakhulu kodwa umsebenzi bawazi ukuzaza ngingakhulumike kakhulu mina angikuphi ithuba ubingelela abantu baseningizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele mfowethu Bapholo basiyabingelela kuphina kuphi lapho kufinyelela khona lo mbukiso okwasiyaviva TV1 obingelelayo njengamanje isilomo oyinxusa lapha kwasiyaphila ngedlozi namhlanje ke ngize ngeindaba zakwasiyaphila ngedlozi njengoba usushilo nje Bapholo ukuthi abantu bayasizakala ngempela abantu bayafona betuse imisebenzi yakwasiyaphila ngedlozi. Okay ngifuna ukuthi usithathe sibeke ukuthi masikhuluma ngoba siyaphila ngedlozi sikhuluma ngani nalokuthi ke yini esingazilindela kusuka manje kuyaphambili uma ukhuluma ngedleke nesigodlo esinamandla kangaka nesinconywayo engufakazi ke njalo nganiza kwethu esigabeni sezinto ezifana nezifo nezinto ezifana nezimo ezidinga ukulungiswa ngiyakhumbula nje ukuthi ngonyaka odlule kunomama oyisangoma obehlushwa umntwana wakhe ngokuthi umntwana wakhe uhambe esifaka kuzona zonke izinto uyalwa wenzani engaqonda ukuthi lokho kudalwa yini kodwa ngiyazi ukuthi wasizakala lapha kanti angifuni ukugcina lapho ngifuna ukukhuluma ngosisi waseClermont obenenkinga yokungaphunyelwe imali owabuya weza la ekhaya wasinikeza imali engango mangenza iphutha 5000 ebonga nje ukuthi amxhumanisa kakhulu ke nabakwa siyaphila ngedlozi ngiyazi mfowethu ukuthi umculi angihlosile kona ukuthi ube yigagu la ekutheni nosiphiqele noma usichomele ukuthi kwenziwani kwasiyaphila ngedlozi kodwa ngicela usithathe usibeke yini lesikhuluma ngayo masikhuluma ngoba kwasiyaphila ngedlozi kuselapho zinhlelo zine ninazo ukulekelela abantu Mapholo bakwasiyaphila ngedlozi ngiqale lapho nje kwasiyaphila ngedlozi kusizwa abantu ngeindlela ezihlukahlukene abantu bayagula kakhulu Mapholo banenkinga zemali banenkinga empilweni banenkinga emakhaya baloyiwe bathakathiwe abanye baphendulela umswami abanye bathakathana bodwa ekhaya so ziningi inkinga ezikhungetha abantu so kwasiyaphila ngedlozi ke sidila nenkinga yomuntu osuke ubhekene naye kwasiyaphila ngedlozi siyembula bawazala wembethe kwasiyaphila ngedlozi uyakwazi ukubhekela inkinga yakho uyakwazi ukuchazelwa ngesibongo Mapholo kwasiyaphila ngedlozi ngoba isibongo kuyenzeka uthola ukuthi izinto zakho nje ayilungi ifika ibambe ke esibongweni so kuyenzeka uthola ukuthi isibongo sibizayo mhlamba sisabele emsamo kodwa ngenxa watshenwa ukuthi wena usibani bani so uhleli kuleso sibongo kanti asisabeli kuwena noma ukuzenza izinto zakho ubone kubhede kakhulu ubukuthinta nje into emsamo kubhede kakhulu kodwa sinayo indlela kwasiyaphila ngedlozi esiya sikulayile ngayo ukuthi awenze nje ubone umehluko ngizwe uthinta indaba yokumbula la mntakabani esigodlweni kuye kumbulwe ngamalini kuthatha izinsuku ezingaki yini emqoke kufanele ngifike nayo uma ngifuna ukwembula noma yini umbula ngempela mhlawumbe usithathe usibeke ngiyazi ukuthi njengenxusa
ngeke ube mude ukalula kakhulu ukuthi umuntu mhlawumbe ube mude uma ekufonela noma enfonela ngokubambisana nomakhosi kodwa iqiniso lilonke yini ungimbula and manimbula nina niyendingeni kudura kangakanani Mapholo ukwembula kwasiyaphila ngedlozi kuthe ukuhluka ke kuna kwezinye indawo okay kwasiyaphila ngedlozi asiphoqelile ukuthi ifika nesilwane so kwasiyaphila ngedlozi awufiki nesilwane ngoba kahle anginiyazi ukuthi amademoni athanda igazi so before uthinta igazi kunezinye indawo oqala kuzona kunomsamo ohlamlukile osukwe wangamafruthi wodwa kwasiyaphila ngedlozi mawusuke uzothinta umsamo nje washo ngathi uyisekhaya mawuhamba kwasiyaphila ngedlozi nje imiyalelo yakhona ithi qale wenze leli lati lamafruthi elihlambulula isidalwa ukuze kwazi ukuthi konke okwenzayo kuvikeleke ngoba ngesikhathi uthinta igazi usukuma yonke imimoya so kwasiyaphila ngedlozi ke masikwembula awufiki nimbuzi awuphathi isilwane ufika wena nje nalo mnikelo wakho okuningi ukuthola khona masufikile okay umnikelo nokhuluma ocingweni noma ungasipha khona la umnikelo ngicela mhlambe sokhuluma ocingweni ninjani ukudura ngoba uzothi omunye umuntu abantu sebambula ngamatshe imali o5000 kanti thina manje asinayo imali mhlambe ke isho sekuthiwa awuzosinikeza iprice niyadlula yini ku5000 Mapholo wasifiki nje ngisho ukufika khona lapho okay shothi mhlambe ngoze umuntu ngimbeka ubala nje kwasiyaphila ngedlozi simbula ngo2.5 only 2500 nembula umuntu wazalwa embethe uyembulwa nje uhambe uyobheka ubone nawo umehluko kwasiyaphila ngedlozi sikholwa kakhulu ekutheni umuntu abone umehluko hayi ukuthi egcineni uthi lento ngiyenzile sifuna ukuthi ubone umehluko bese uyabuya uzosho ukuthi ngikwenzile ukuthi kwenzeke ukuthi nokuthi ninani lapha esigodlweni sabakwasiyaphila ngedlozi ethinta umuntu ofuna ukuqala ibhizinisi noma onebusiness kwasiyaphila ngedlozi sinazi ibunge ngokuhlukana kwaso sinazi ibunge kwasiyaphila ngedlozi eshiswayo eyiqumayo ukuthi zibe ngakuwena ngaphakathi sinazo nje ngokuhlukahlukana kwazo depend inkinga yakho sokubhekene nayo bese sichazele sitshela ukuthi akufanele lesi nakhona futhi asiduli nje kakhulu siyakwazi ukuthi sikhulumisane insizwe ezisencane zifuna izinto zokuhleka nezokuthandwa kanti nazi intokazi ifuna izinto zokuhleka nezokuthandwa bahamba ama club abantu bafuna ukubuya bephethe imbundu yemali abanye bayenga ishe emgaqweni bafuna ukuhamba nalabo bahamba ngo Mercedes o BM bafuna ushuka mama ushuka date yini oyiphethe kwezothando nezokuheha Mapholo zikhona induku zothando zokuthandeka nje igazi lakho ligezeke ukwazi ukuthi mawufika kubantu ungabi nesidina mawufika kubantu bewushukela so zikhona induku zihlukahlukene nakhona futhi uchaza inkinga yakho ngabe umuntu ofesayo ufuna imisebenzi umuntu ofuthi ukuthandeka ofisa ukukhushulula amaholo emsebenzini kwasiyaphila ngedlozi siyakwazi ukuthi sikusize kuleyo nkinga yakho ukwazi ukuthi uthandeke nomuntu wakho mhlambe ofisa ukuthi ubambisene naye so siyakwazi ukuyilungisa leyo nkinga ukuthi abambelele phela kuwena ubaba dedela imali umama ajabule Slomo sithatha usibeke siya kuphi masifuna abakwasiyaphila ngedlozi uzothi omunye umuntu banendawo eyodwa yini noma baneyindawo ezimbili noma ezintathu noma ezinhlanu ikuphi mongasiyalela umuntu bese zibonela yena ukuthi ikuphi la kuseduze khona kwasiyaphila ngedlozi siyasebenzela eMaritzburg kunendawo lapha eMaritzburg okuthiwa isephathini eRishmond ephathini kunendawo ekhona sisebenzela kuyona umuzi nje onesigodlo esikhulu kwasiyaphila ngedlozi sikhona bese sizoba khona la eNanda futhi siyatholakala khona so kwasiyaphila ngedlozi lapho uchaze kakhulu mawuthe eNanda mamaphi eNanda sila kwaMshazafe okay ngeke sishaye size sife nje ngoba kuthiwa kwaMshazafe kunjani ukuphepha masize kunina kwasiphila kwasiyaphila ngedlozi yes kuphephe kakhulu ngoba futhi kuseduze seduze nomgwaqo nje omkhulu okuyiwona oya straight eThekwini before sinikeze inamba ngiyafuna ukuthi usicacisele la ekuthenini simane sitheleke noma siyafona senze ipoint ukuthi sibuze ukuthi kule game ngakuphi ngakwazini ukuza mawuzoza uyaqala ufone ke
usazisa ukuthi uyeza ukuze sikwazi ukusinika ama direction aqondile. So if uzoza ngapha nakhona futhi uyafona kahle kahle ka siyaphila ngedlozi akusebenzi awufici kuyenzeka ungafici umakhosi oyedwa. Okay. So kwasiyaphila ngedlozi khona umakhosi. Okay. Njengoba uzwa kuthiwa nje ikwasiyaphila ngedlozi ngoba into ebalekile ukuphila kwabantu. Isedlekeni impela lapha ehlala khona ogobela abalekelela abantu. Yebo. Sithatha usibeke ke la ngifuna ukuthola le eyokuthi umuntu ofuna uqiniselwa imoto ngabe niyakwenza yini lokho. Yebo siyayiqinisa imoto siyayiqinisa ikhaya. So ekhaya ukukhona lento okuthiwa imidliwa ihlupha abantu. Uthola ukuthi mhlambe kwafika inyanga ekhaya yathi izonisiza yafika yenza lezi zinto zayo mhlambe kwangazwana noma yaphendula isidalo mhlambe omunye umuntu wasekhaya futhi othe uzama ukuganga kwangagangeka so isidalo lasaduka mhlambe saphuma so mhlambe mase sibuya ngesikhathi sibuya isidalo sesibuya kabi sesizobona la ekhaya so uthola ukuthi imali seniyayibamba ayihlali ukudla kuyashesha ukuphela ekhaya ziningi izinto imisebenzi basebenza bafuna ukuphelelwa imisebenzi so izinto ayisaqondi kahle so kunanto okuthiwa umdliwo so siyakwazi ukuthi sifike sikhiphe ekhaya bese sikwazi ukufaka isidalo esihlambulukile ekhaya. Ngifuna ukuchallenge abantu ngento engiyigarantayo nengiyazi kahle ukuthi niyayenza futhi akekho yenzisa kwenu mhlambe ngathi iKZN yonke othi uyakwazi ukwenza nakeze ngimnika ithuba la akhulume nomenzela abantu ngibona bese naye ngimvuma ke ngoba nina nginivuma ngoba ngabona lento yedliso niyagaranta nithi akunandoda akunamfazi ongadliswa owesifazane nisho kuthiwa ngabe uswahlukana naye kuphele 3 months noma kuphele 1 year noma 3 years ongalokho ucabangana nosibani njalo mayikhuluma nawe ukuthi mhloniphe this and that nithi nidliso nilikhipha bukhoma angifuni ukuthi nithi ngisengakubona lokho umbukeli kodwa ngiyafuna ukuthi mhlawumbe uzikhulumele wena njengenxusa labo siyaphila ngedlozi ukuthi yizini lezi ezenziwa lapha ezenza nisha isifuba ukuthi niyalikhipha idliso. Mapholoba kwasiyaphila ngedlozi mawusuku uzosizwa khona njengoba bengishilo ukuthi senza sure ukuthi sifise into ebalekile ukuthi ubuyise ufakazi. So if sizokusiza kwasiyaphila ngedlozi nawe futhi yakuchazela ukuthi lento esikwenza yona la ingoba siyigarantile. So noma kanjani vele ngesikhathi usasetshenzwa la uzobona khona umehluko nje ubone ukuthi yabona la ngiyasetshenzwa. So lento eyenziwa la kumina uyizuhamba ukuthi ikhona into esiyenzekile kumina noma kufana ukuthiwa sombula uyezwa nje ukuthi ngathi khona into esisukile kumina khona nengikubonayo manje ngikhipha idliso noma kanjani uzokubona siphi inombolo mhlambe sinithola kuziphi number njengenkampani enkulu noma njengesigodlo esikhulu abakwa siyaphila ngedlozi. Yebo okay Mapholoba nakho unye ngingasakusho kwasiyaphila ngedlozi siyahlola efonini nasesigodlweni efonini ke ku300 isigodlweni 250 ofuna ukuhlolela ocingweni asebenzise itechnology yesimanje ngabe video call noma i-call nje ejwayelekile niyakwazi ukumhlolela ngomalini ngo300 rand kodwa mayizofika esigodlweni kuye kube imalini 250 uzothola umunye umuntu ngoba siyanaza siqala ukunibona kwasiyaviva futhi sinihambile phambilini benikwazi ukukhorisha ama product okuvusa inkunzi okuvusa induku ama product okuqoqa inene yomuntu wesifazane imhlume mhlamba usichazela unabe nje lapho ukuthi yiziphi ezinye izinto ezama product ekulula ukuthi ngakwazi ukumthumelela zona umuntu ngoba uzothola umunye mina ngiyawufuna umuntu okuhlamba umzimba wami ngiqume so forth kodwa manje into eyinkinga anginayo imali yokuza nginayo yokukhokha. Yebo siyakwazi nakho lokhu courier umuntu if mhlambe kune product akayidingayo sinama products lapha kwasiyaphila ngedlozi sinebhodlela lezitha ibhodlela lezitha lo 450 sizoba nebhodlela lenhlanhla elo 500 lelo ibhodlela lezitha neship man indlela lisebenza mnandi mhlawumbe ngizozama ukuchaza ibhodlela lezitha indlela lisebenza ngayo ibhodlela lezitha small pet ngesikhathi sikunika liyaqala liyakusenza wena niyazwala ukuthi isikhathi lenza igama elikhulu kangaka lesingisi futhi niyaqala ke manje libe nobuhlobo yebo seniyazwana nje okay lidonse seliyakudonsa wena so seluwena ngesikhathi uthatha leli bhodlela leli selizosebenza ke kuwena izosebenza kanjani na if mhlambe la uyakhona kunenkinga kuzokwenzeka ulizwe ngathi liya vibrate
kuzokwenza kulizwe ngathi liyaqhaqhazela la liyaqhaqhazela okay so leli ibhodlela shuthi kufanele ngiliphathe esikhwameni noma ngiliphathe ekhukhwini noma ngiliphathe kubra ngiliphatha apha owesifazane ngicela alifake kubra alijuluki liphihlike kube siminyimini hayi no okay so bese okunye likwenzayo liyakwazi ukuthi mhlawumbe uma eduze kwesitha sakho mhlawumbe lingithiphisa nje ngawo amapholo lingavele liwe lapha mana likuthiphisa ngami mhlawumbe lingithiphisa ukuthi hayi qhubeka ulenganisa ngami imbukeni mhlawumbe lingithiphisa ukuthi angikuqaphele so lingawa sikhuluma uliphethe nje uliphethe nje lingawa nje la nawe ugade mina kulungile qhubeka so lingawa nje liqhume phambi kwakho so lapho suke lingitshena ukuthi ufune ngivula amehlo so kuningi indlela elenza ngayo kuningi indlela elenza ngayo so bese soba nelinhlanhla elinhlanhla molugcoba uvela ulithi nje bese uthi bogogo nomkhulu zidalo zami zonke zegazi ngicela ningilandele ngayo yonke indlela yonke imali engazalwa nayo enhlanhla cela ngilandele ngazo zonke indlela ebese uhlekihla mhlawumbe uyawamlungu mhlawumbe uyihambela nje noma uyakuphi nje phakathi kwabantu so lelo bhodlela libalekile hayi ngasachazi kakhulu manje abantu bafuna inombolo bajahe ukuthola lezi zinto niya Korea nje lilonke niyaposa ya Korea sinazo futhi nempepho impepho yethu futhi esebenza nokuba isibunge noma mhlawumbe unabantu abadala iyakwazi ukuthi kusize leyo mpepho ahamba kanjani ama price lenhlanhla ibhodlela ibhodlela lenhlanhla 500 lezi zinto nje o5 kakhulu 5 nje hayi siphi inombolo mfowethu inombolo yokuqala ngicela ukuyibiza 079 079 bese izothi 922 922 bese izothi 67 67 27 yeah asiphinde kokugcina mhlawumbe simane siphinde kokugcina noma ke usiphe enye inamba right siphe enye inamba mhlawumbe abangakuthinta kuyona enye it's 082 082 62 19 asiphinde futhi 003 asiphinde futhi 082 62 19 003 asiphinde lesiqale ngayo lesiqale ngayo asiphinde nje siphinde khulileka bamba nje ifoni yakho siphinde ba 079 bese izothi 922 67 27 sibonga kakhulu kuba kanye nawe uqhawula kithi noma kanjani siyabonga kakhulu